هعمل اشكال عشان احطها على التلاجة عندي زي دول. لا ثواني، دول جبت العجينه بتاعت السيراميك بتاعتي، ودول كده مغناطيس ليهم ستيكر بشيلهم وبلزق. تعالوا نعمل. نسيت اقول لكم، عندي كمان الصندوق ده فعايزه اعمل فيه حاجه برضو، بس مش عارفه اعمل فيه ايه. شكلي بروفيشنال قوي على اللي انا بعمله ده، بس انا اطلع النضاره. بصوا انا بعمل كده الطاسه المفروض يعني، ف بستخدم البتاعه العجيبه دي عشان انعمها شويه. بصوا عملت دي وعملت دي، فالمفروض بقى نلزقهم في بعض عشان يبقوا طاسه، صح؟ بصوا عايزه اعمل تورتايه. ايوه عملت تورتايه 100,000 مره وعايزه اعمل تاني. عايزه اعمل تاني، ايه المشكله؟ فتعالى نعمل تورتايه. في ايه؟ تمام. عايزه اعملها على شكل بقى اهي. عملت البتاع اللي قعدت تقولي المره اللي فاتت، حبل السري ماشي تمام ماشي، سامحتكم عشان بحبكم. بصوا كيوت ولا مش كيوت؟ ها عايزه املاه طماطم. بصوا كده، يعني عملتهم شبه الطماطم شويه. ده يوم تاني على فكره يا جماعه، وهما دلوقتي نشفوا. استنوا، بصوا بقى انا هلونها كلها اسود، وعلى الحرف كده وعلى البتاعه دي هعملها سيلفر. البياض بالابيض والصفار اكيد بالابيض برضو. هجيب البتاع ده اسمه اهو البتاع ده، انا هحط كده وربنا يستر بجد. انا بحب اخد رايكم في كل حاجه. شكلها حلو وحش؟ طب تمام. تعالوا نلونها الموف الفاتح قوي ده. بصوا كده لونتها. بالمناسبه اتكسرت طبعا. لو قلتوا لا وانتوا بتتفرجوا بتقولوا لا ايه ده اصفر مع موف، ايه ده طبعا انا مش سامعاكم فانا هكمل عادي كاني عادي انا لوحدي. بصوا خلصتها. بصوا كده عملت واحده تحفه. هعمل بقى نفس الحاجه، هحط عليها طبقه الملمع ده. بصوا هما لسه ما نشفوش، بس انا قلت اوريهم لكم.